Hai minaza ting choma I zai hai minaza klum namai kana keu zing kai zi kya ting kum chana za kai ze madai summai ting chua kide reinsa paulia gai radli North East State Assam mahur gina Manipur Tamenglong garim pui ki katle biga Assam ge bame man ting rabe midu nimela sing le zedu sachilak le achelus du mi hangke kene du man ting ra hangge rangwang bzi gina ai gina hai minaza rang bagai dele zane ting ti sa se ze bam bachai suize be bam bam kana be bam ramegya midu nimme nimne male ze kache dele kagane be bam kan de be bam ramegya ze nim le ze kache be zedu sa se dele achelus du be bam kana be bam ramegya du man ting sang ze bam ra dele zane be bam kan de be bam ramegya man ting te ze bam ra Zane ai geraulia gai betuna Assam mahur gine Manipur Tamenglong road garim pui ki construction te bigya laisong liang be ki ngeu ki ge chuna mata zete do lak zela le ja achu dele pau zigen chige zemna du bigara hange du sa se le ja ka chu dele pau zigen minna zana hana point ra me du rei mi ze nting ra hange du ai ge rang ba gai dele zana min du ni me ze mi hang ke ke ne du pe do du le pau zigen anui hai mana Assam ge Zim ram ge bam leina man ting rahang ai gina rang bagai dele Zane North East State Nagaland Dimapur State Stadium ge wangdai rabe kana keu zing kaize madai mai design sikrini kam mini hornbill festival ka hangi bige Nagaland gu chief minister ni firu ne ngo hangi gu lei je paneman sa pom soge rang bagai dele Zane Nagaland Dimapur State Stadium ge wangdai rabe kana keu zing kaize madai mai design sikrini kam mini hornbill festival ngi rap je angami public organization president Rezo Voto Chatsune sa je jige hangi rap bze me pau pai se tlung pemi hungbe banai megu cultural patau di bze te in tora ko le zaka chetli zane reserve to chasune saja ka hangi bige Nagaland go deputy chief minister Y Petan banai tier zilyang na guest of honor changule zaka chetli zane minister of PhD and corporation and Jacob Zimomi banai advisor for tribal affairs and election as Tovi Hoto IME zane advisor for labor employment and skill development and exercise moto Silong Kumar ne special guest changule ja achedle zane state ge hazat kreuze sruk je kugai be me leaders mara me duang le gule ja ache zane Assam ge na karbi manai ahom me jadu kugai le ja achedle zane kahangi bige angami mgo ranges madai ge na mina chang kreuze minge pere wangle gule jadu ka chele Zane misui kahre bisam Assam Lakhimpur district Narayanpur riverine area ga mpui mimina hangna takai di bam chita di je panai ki ge wangai ta di je la le je ka chedle man sa po mene sa je panai ki ge wangai ta di be pui mina hangna je zemna je nim zo mene nim lu je zo ga indra ange no mai le je ka chedle zai ti ge mina hangna wangai ta di be pui mina hang ke ji je Mona Lisa Begum pating kum kreuses na zane mina hang ke ji je Zabli Begum pating kum kreuze kana ko le je ka chedle zai panai je tinitia klo thai ge nje iluge mata te ra hange ta ti bigine wangai ta di dele je achudle zane panai je ngau ta di bze te ti be kana keu zi kreuses na mai ge ngau ta di ko dele je ka chule zai panai ki ge wangai ta di be pui min na hang na je panai ki bom je kol te lu je panai je kirela ge bangje la le je ka chule je sale ka gane panai gu number je trace te gai ta di ge panai je kol te wang pe number nogong district ne le je ka chudle zai chi ge wangai ta di be pui min na hang ke Mona Lisa Begum je teti beting kum chana je angkai je kechum HSLC class kregu exam kai ko le je ache jene Jubli Beguma class ruga kakte ko le je kachedli Zane North East State Manipur genda tingkage 5th IRB spy mengo hrei mrogi mi zane pechira meluteti blamgene Manipur police mena mina hang srong mzanim ni bzegene Imphal West District Cherap Court Haturam kigu complex game pakaidara hange ki ze demand teuze minagi ki me wangze protest tedle ze kachedle ze chige security forces mena protest temra mza kumtora hang electric shock device te tate be bzegene mi hang sama ka hazamdle ze kachedle ze chige protest me ka zamro ge mina hang snam puinung le ja che jane mina hang kan man sa po me mina hang kan lawyer ko le ja ka che dile japnu je tle ra hang ge rehe ki te te ti dile ja ka che dile jane chingar rel gen da ting ka ge 5th IRB spy me go hreimro gi mi jane pechilu te ti blam ge ne police mena nim ni me mina hang srong me je man ne ra hang ge haji kreming yo na ga bang ge kain do ra hang ge kam ke gai le ja ka che le
Zane North East State Manipur Imphal East District Sachang Hill Range ge tetibe mamai ting chon chat kreuzi cat pi hi ge Assam Rifles spy me bana hanam kya spy me ka ge ka ha kap de le je ache dile zai chiga Assam Rifles spy me bana hanam kya spy me ka ge gimi ka ha kap ge Assam Rifles spy me na hanam kya spy me ram je kum tora hangge madau du kap kai mak ba bom gimi kdi be 51 mm HE mortar bomb kap kai dile je ka che dile zai chiga hanam kya spy me bana Assam Rifles spy me ka ge gimi ka ha ka begine zemina chaibe zane ka zamba petmali zakachuli Zane North East State Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne Manipur ge tingkum changke je high school je rex rok zikke changne lungwang madua kumtondra hange kamkyu gai bpc gene Mizoram gene Mizo Student Union MSU mane Manipur gu Chief Minister N Biren Singh je warning pe dile jakache dile Zane Mizoram gene Mizo Student Union MSU mane saza Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne kamkyu gai lublui je Manipur gene zo mze kumtole design Mizoram ge nkime lungme du tedra hange nangule ja chedele zane MSU mene saze nkime Mizoram ge longmugo mata temugo details zane panigo addresses leine lale zaka chedele zane pasongka ge Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saze Myanmar kadai gene guje Manipur district babam kacham cham ge longme mina changkreuze kana me lale zaka chedele suppose zigene Manipur gu Chief Minister ne tingkum changke je high school je rex rok ziket changene Manipur ge guje longmele ne do chilu zakli tonu le zakachedle Zane North East State Nagaland ge Fisheries and Aquatic Resources Evaluation Economics and Statistics former MLA and advisor L Komo zanai kana ke jing kai dam mai ge piki purana bazar Dimapur Komo bagan gene panau zane paname mina hamadai mize sauluze pakring be saun taktele zakachedle Zan Indiaram go popular TV show zan web series ge Indian actor Rituraj K Singh dun znai kana ke jing kai dam mai ge patingkom ringeuses kui gene pakring be saugai dile zaka chedile zan Rituraj K Singh pakring be saugai di bza pelungkang gi be pachilu sia begene chai di dile zaka chele Zane Indiaram ge mi banet lagzekan tabe hanai kum tingkum chana jang kai jem daigu Indian Premier League IPL wangdar bek jingke jing kai je kana mai design an ta chu de leje chairman Arun Damal nen znai kana ke jing kai dam mai ge sali zane chairman Arun Damal ne saje IPL tarabgu schedule rang chilak re leje ka chedle Indiaram ge general election paka ge gudra hanga changbje gene suppose gene Indiaram ge Lok Sabha election bamrabgu pating rang balu bchang design IPL tarabgu schedule jedu rang bagu leje ka chedle zane hai mena je ke rang bagai ka dai be gigu gde rein sang king dora hange agu channel ka chibe zem time subscribe to lo ka chebe rang bagai ka dai dele ai gena na mic na ke jing kai ji kya ting kum chana jang kai je madai sum mai ting chwa gde rein sa po bazal oi gai dele pi gai zain king gai ni mlei ne je to dele